Senga kak gula, nau senga ki kaluku. Natu sirampe menenungan. Narek ko masarak ki baja sangadi. Napulai ki udani. Datang pengganggu dan dari pandangan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh, menjadi soleha ya. Insya Allah penyejuk hati kedua orang tuanya. Harapannya nanti menjadi, insya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Umi itu tuh Begini. Minta ya Bu. nggak usah lah itu kakek ini beko bantu Ya Allah, sedih. di situ masuk Allahumma sholli ala ini juga dari akan setengah makan anak soleh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga kita doakan Ananda kita, Ananda Anita Sari, insya Allah besok akan melaksanakan pernikahannya yaitu dengan Muhammad Nasir. Semoga Allah memberikannya kebaikan-kebaikan dan Allah melindungi mereka berdua baik suka maupun duka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, satu orang mana alami belakang ini kan ya jadi apa pegangin ini ayo tok udah ayo Minta doanya ya. baju ya soleha Jadi anak yang soleh ya. soleha sehat penting sehat ya Iya, ayo semprot. sehat Bungaku si Suhe. Kayak di pasar rame. Itu telur siapa geletak? Keinjak aja. Waiti itu punya siapa telur Pegang dong Waiti. Telanjang apa telanjang Abang mau dipoto sama Kajul, Abang. telanjang bajunya abang pakai bajunya dulu Manis. nah ini aja itu sekali lagi satu dua tiga Satu lagi ya, Mak. ya. Ya Nabi salam alaika ya
Oh iya siap. Ada tadi baterainya itu kalau tahu cepat. Oh, itu berilin-ilin. Nah, ada baterai itu tadi di dompet tuh. Nanti ada di dompet, di dompet. Di dompet jangan. Hah? Tapi itu tak baru, ada di dalam dompet. Ya pas diminjam cabut baterainya. Cek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menyaksikan niatnya ataupun tinjak kata bahasa orang Bugis sudah selesai. هذا وقد أدرسنا الأيام عند السكر المولد الشريف أئمة صور وروية وطوبى لمن كان تعظم صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه وطر اللهم اخبره الكريم ورب الجسيم صلاة وتم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi bawah. Habis. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبرد صلى الله عليه وسلم وجه يدي الأبرق رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك رفيع إلى سودته وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت استباءه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسلم ونظر إليه وقلب من الشرور مناه وادخله الكعبة البراء قام يدعو بخلوص النية ويذكر الله تعالى ما النبي عليه وأرضاه وولد صلى الله عليه وسلم نتيفا مكتوما مبسوطا بيد القدرة الإلهية طيبا لهينا مقولت بكحل الإناية عينا وقيل هذا جده بعد 70 ليالي سوية وأوهم وأضعم وسمه محمدا وأكرم مسواه أكثر اللهم قبره الكريم بعرف شفيع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولادتي خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوتي وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى وزينة السماء بثا ورد عنها المرنة وذو النقوش الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتضلت إليه صلى الله عليه وسلم أنجم السورية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورماه قام على قدميه ثلاث ومشى بغمس وقويت في 9 من الشهور بفسيح متكئوا وسق الملكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقة دموية ورزال منه مصد الشيطان وبالثلج غسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم غطاه بخاتم النبوة ختما ووزناه فرجع بألف من أمته الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها لسباه ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير ثانية حذرا من أن يصاب بأصابها لسن تخشى ووقدت عليه حليمة في أيام خديجة ولما بلغ عليه الصلاة والسلام و4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافقتها بالأبواب أو بشيء العجون الوفاء فحملته والدته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد بن زيد بن حارثة ودخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إني بني سعد سعد هزيما قبل Ada bapak di situ, mana bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebagaimana biasanya kita awali pengajian kita ini dengan bacaan surat Yasin yang akan dimulai Ibu Meng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita membacakan surat Yasin bersama-sama yang mana pahalanya kita tujukan untuk almarhumah dari keluarga Ibu Haji Halimah. Mudah-mudahan almarhumah yang sudah mendahului kita diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.
Sebelum membaca surat Yasin, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asir wal junub li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oh, duit yang ada di ibu-ibu cari tadi duit mana ibu? Siapa? Ada di ibu-ibu. Mana ya? Bentar. Oh, yang di sini. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril musa'atu bil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanabruqul lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yahmasarul jinni wal insi istata'tum Anjang fujuna min aktaris samawati wal ardi fujur la fujuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwadum minnar wa nuhasu falatang tasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza saqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yuraful mujrimuna bisimahum fayukhaju min nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban jawatan abnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli faqihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan fihinna khasiratun tarfi lam yasmisunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul insani illal insan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan
Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Fihima ainani naddohatan Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Fihina khairatu hisan Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Hurum mahsuratu fil khiyam Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Lam yasmishunna insum qablahum walajan Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqarin hisan Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram Sadaqallahul azim Wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian kita telah bersama-sama membacakan suratul Yasin yang teruskan suratul Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua yang bacanya mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga saya Ibu Hajah Halimah. Maksudnya yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bu Hajah Lufiah. Dia berada, Masya Allah, ini doa yang luar biasa dalam membacakan suratul Fatihah. Nah, hari ini mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita berikan mobil khusus untuk pengantin kita dan juga ananda tercinta yang sedang hakikoh, ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, penyejuk hati kedua orang tuanya. Insya Allah harapan besar mudah-mudahan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ananda kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, ya, baik dalam suka maupun duka, dan Allah kumpulkan mereka berdua dengan segala kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fi khair Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu ya, semoga besok acaranya dilancarkan dan semoga baik selalu dikesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarijul bihil qurabu wa qtuda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu ijul bihil qurabu wa qtuda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal qamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat
nafasin wa nafasin